Manipur Tuang Director General of Police DGP Phonglau Khani Deputy Chief Minister Phonglau Rai Kanmai Yumnam Joy Kumar Singh Rina Manipur Tuang Government Kadai Suna Chief Minister Suthai Makoroi State Kau Haidi Latlu Gaida Bam Tungai Tuna Khwai Tina Sakanthe Chief Minister Rina Lat Inchup Mai Saba Mitai Haikup Mai Thiak Hai Pat Bam Lak Ni Tungai Tuna Ni Sakane Kuki Student Organization KSO Media and Documentation Cell Rina Samai Thailaina Mi Manipur High Court Rina Intai Meti Hai Schedule Tribe List Kauti Kazao Khang Ladan Tipat Kan Mai Tang Rina State Kau Latlu Gai Mai Hai Kahau Kan Tungai Tuna Sai Tiki Mi Tatai Law and Order Problem Khang Saklau Manga Zat Le Zat Tuang Pot Chuna Manipur State Government Rina Ti Ngwa Laukane Katang Kau Arambai Tengol Ta Sinsulana Intai Metuang Agenda Korana Tan Chintau Kane. Tiki Intau Tu Intai Minun Kakau Chun Cham Mak Mai Kani Impaina Dai Me Nai Nabam The Tuna Sakane. Mi Hai Minister Kani MLA Kai Nun Kau Sukai Surat Dabam Mai Kai Mai Tau Tabam Mai Roi Intana Lian The Tuna Sapakan The. National Highway 37 Tidai Pakang Kasiap Mekhoroi Gin Chaga Tat Mai Langsu Langguan Tat Mai Khani National Highway Khau Pot Phuk Mai Gari Tatwa Minun Kogwai Khang Kham Nam Mai Nai Kam The Asai November Chuina Churuk Ngan Melong Khau Kangpok Pi District Bang Khonai Mai Sejang Akhani Ke Sinam Kanai Ka Khonai Mai Nungdulan Tuna Thai Mai National Highway 37 Khau Ganpati Company Roi Cheng Kasi Bamitai Roi Kalam Suna Zeng Badai Hian Na Cheng Thing Kan The Impal Da Khang Assam Khoroi Gwang Mai None Long Mai Khoroi Gwang Mai Khani Kabam Bai Bai Karu Gwang Mai Gari Nun Kugwai Cheng Khe Khau Ding Na Bam The Tuna Sai Asai Tingjin Roi Cheng Tai Suak Inthan Dat Ngam Khang Excavator Ka Singai Na Sinsu Lana Tan Kai Na Bame Tuna Sai Inthuan Tho Chang De London Nu Khang Karam Na Bame Tuna Ni Sai National Highway 37 Thinglau Khoroi Passenger Gari Tamenglong Jiribam Longmai None Nongba Khani Bye Bye Mekhore Gwang Mai Ka Gwai Roi Tupu Khoroi Bisnupur Cheng Tatna Gwang Ka Mai Tai Ka Tok Mai Ariu Na Bame Tuna Sai Driver Nun Roi Sa Mai Thailai Na Bisnupur Khau Arambai Tengol Roi Passenger Gari Khau Passenger Akhat Khau None Khore Gwang Mai Gari Khau Dangka Ringu Khani Jiribam Khore Gwang Mai Gari Khau Roi Phai Khat Khani Bye Bye Me Bam Khau Gwang Mai Nun Gwai Khang Ni Haikum Na La Mo Ye Tuna Sai Hainara Managari Tuang Kalang Suna Phai Pungu Ni Lai Tuna Sai Miku Methiak Hai Susang Ni Thai Driver Ka Gwai Renra Me Khau Roi Imbu Kuna Bam Puni Ye Tuna Ni Sakane Hai Jang Roi CSO Khani Karyang Nai Me Ka Gwai Roi Jausen Kulau Khang Driver Nun Turena Long Hamong Na Sakane Manipur Khani State Bye Bye Khore Gwang Mai Kuki Mai Zat Hai Karbeng Long Khau Bamba Mai Tai Asai Karbeng Long Autonomous Council Chief Roy Thai Pa Ka Mai Thailai Na Illegal Immigrants Kai Lak Phai Pungo Dau Nai Na Ba Mai Tai Karbeng Long Khau Roi Tat Pa Thu Tuna Sakane Illegal Immigrants Khang Bam Lau Pi Bam Makhe Tuna Sakane Karbeng Long Khau Kuki Mai Zat Hai Mansai Ching Kha Dau Nai Na Ba Me Intau Tau Lung Na Ba Me Tuna Sai Mi Tuang Latbam Hai Karbeng Long Autonomous Council Chief Executive Tuliram Ronghang Roi Sapakan Tonge District Health Society Chandel Roi Lenglo Mai Bangkau It's time for action to Mai Ladun Bangkau World Hepatitis Day 2024 Kamung Takai Kanthe Kamung Kautai Deputy Commissioner Chandel Mayang Langbam Ras Kumar IAS Chief Medical Officer Dr. Jason Matthew Monsang Akhani District Hospital Chandel Tong Medical Superintendent Dr. Surbum Sachung Moyon Kaniuroi Kamung Bampi Akhani Chakwang Sumai Gin Suna Gwang Gazao Lokane Mayang Langbam Ras Kumar Roy Sakamai Kyuto Hepatitis Report Hai Asai Ngan Milung Khau Silent Killer Suna Bame Tuna Sakane Mituang Report Hai Aniu Ram Thai Na Bam Khang Nae Tuna Ni Sakane Hepatitis Report Hai Nai The to My Thai Kagan Chana Checkup Sulana Test Sukatup Lana Tigai Da Khang Karamni Nae Tuna Ni Sakane
Adiga amuk hallo haidana leidana sukma problem am thina ka doini aduna mafam sida district sida koi diagnostics ki facilities la ko free the services hakalapa then treatment the line the hidak ki halapa ko adagi masigi da makta koi importance to thamme haraga nodal officers se thamai sini ko India tuang security akhani governance luan khau dai mai bam lana ba mai former Union Home Secretary ZK Pilia roi saka mai kiutho Manipur khau chujak mai phungwang dat kho tuwe thai intau Chief Minister phungna ba mai nong thombam Biren Singh ti hai criminal case file sulana nim pu khau roi patngam punithe tuna sakane Malayala Monorama Samche Khauti Patkan Mai ZK Pilia Tuang Latbam Akhaduina CM Biren Hairoi Zat Akhata Laipo Lanabam Mai Khati Hai State Government Tongam Sinsulana Adauba Mai Thiak Hai Intha Maksan Chuzak Mai Guangam Ni Tong Ramage Tuna Sakane Biren Rina Sara Melat Salana Kuki Mai Rukau Khwai Tina Sunaba Miti Hai Center Ta Zai Imbiak Ni Mai Thiak Khau Sunaba meti hai kalai ni mai khau haupat makhe tuna sakane kalam thu Imphal Valley khau kata machuang ba mai majority za gaina nai ba me tuna ZK Pilia rinani sakane Tamenglong District Police le Juvenile Justice Board Tamenglong roi kariuna incham na nun khau mai khau jang mai zau jang mai khani si me drugs ka roi gek lau khang Legal Awareness Campaign Trinity Public School Tamenglong khau leng launa takai kan the Awareness Game khau tai Juvenile Justice Board Tamenglong to member sunabam mai Daniel P Kamson roi Nisha Sinsu me khau roi kung mai ariu nu mai lam khau dilau kane kamai roi kandi kapom khau Nisha Sinsu khau roi kung mai patba mai lam khau dilau na incham na nun khau ti thai lautina gai ni mai latbam azu ni salau kane Incham na nun ta gong ni mai kin khau gai me tan tai lunglian khang katiu lo mai le allow nun tuang education a khani pom gai me khau lungning ko na bam khang ni katiu lo ko nei imbu na Daniel P Kamson roi question and answer session ni jai lo ko nei Tamenglong Women Police Station OC Madam WSI Karaila khani Sub Inspector Gaidalong ngau mai roi incham na nun ta katiu lo ko nei khani kaniu rina Salok may hai larik insam may luan ko imbu na longgun na kaniu roi ning may tap may kagway gwang tang khang katiu law ko ne kum na kaniu tuang tap may kagway tay gwang tang khang larik kathai ran nabam khang ni katiu imbu law ko ne Legal Awareness Campaign ko tay kamsuan roi zai na Plic taking ceremony la law ko ne mi ko tay incham na nun roi si menisha kha roi du na bam khang khani pum gai may lung khau lung khang lung ding la law gai ka ne cham nga lo the